Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu al-atamani al-akmalani al-liqani bimaqamil habibil mustafa salawatu rabbina alaihi wassalamuhu ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, ahibbati fillah, fa bi fadlin min Allah tabaraka wa ta'ala nanasika insyaallah mendarsika fahaman na kujifunza Ramadhan manwizasika kurangasika mikasiki kurangani an-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walakinnakum sayatikum yawm fa ana rudaki wala wabun naru'an tuhibuna fihi khamsa wa tansawna fihi khamsa. Naroma katia ada rahadini mazali adina narusi zire narura hadini buruni tuhibuna al-makhluqat wa tansawna al-khaliq. Naroma katia iruza mabwana ni Allah subhanahu wa ta'ala wa dina naruis na magwata waitasika namaki nanasika insha'Allah bifadlihi wa tawfiqihi izaha ayaki fahawi wa tuhibbuna al-mala wa tansawna al-hisab. Utia naru mali mazari sizuri naru misi konti angati ni mali abiu utia naru mali nga sama nga beja kami minani cara kare kiwe karakon mo plus na kaide kimali katie zam nanyu manyanga zam nanyu amliin kitabana Allah subhanahu wa ta'ala izi hanyanga kuizi aza wa kuizi hamuri ya kuizi saa Masika bila marefa miskonti anatimizumu miskonti za chimenti yatayasika Allah subhanahu wa ta'ala nakudana ni msika charekereki limali nazutika deklifandaniska hizi. An-Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam panabali nyasika examen zimeambiasika yaum al-qiyama hizi ngula ala tazula qadama bni adam hatta yusalu an arba. Sisi viten zanakulumbeli yaum al-qiyama maminga digazin miyala plus ni qiyama yu sisi umbeli zengi miyala yu mamnifitsaranga yu afasiwe izi efana bitaka na question efata jab mandalu yo zengi yaum al-qiyama mandalu devant Allah subhanahu wa ta'ala bitsaranga simeti ibitaka ni question efata yu angate ni question efata yu wa maluhu min aina kadasaba wa kaifa sarrafa. Mali nani bogataiye na zawanizi karakuri na ndanianizi glamdisika ngatini fangai letizio fa mali jabin tadarisika nazusika simeti angaliasika kiston devant Allah subhanahu wa ta'ala na azuvi na ndanizi
Meritreritra zany tady malina napetrako ampelatanany vato ng piasa izy. Tsy mety meritreritra hoe le vatoko le voa question aminany iny la onty mipody aminao, mipody aminao nahazo maly iny. Tonga Daoud alayhi salam izy mivolagna inni a'udhu billahi min arba, zaho izy mangataka protection amin'ny Allah abraha efatra. Anisan'ny raha nangatany protection tamin'ny Allah, malun alayya alhisab wa ala al-akharina atasarrufu minha. Nangataka protection amin'ny Allah izy maly izy hoe aminakay kontinany ndraiky olo hafa nandarika izy, olo hafa le nampiasa izy. Anao mety mamory malahelo anao hiala dunia ty hoe banky senty feno million ndraiky milliard. Fa lerina anao miala ziny tsy hainao raha ataonao tsaiky izy. Tegna ambiavan'ireo bara valinao iny, la hawla wala quwwata illa billah. Misokafindreo bara boka amin'ny malinao iny, konty mandeha aminao mitady maly. Tonga sahaba maro ndraiky ro manampaizana maro, ro mahatsapa foiky hoe sitrany le olo apetraka-ndreo bela tagnany Allah filambilandreo foiky. Sahabi jalil pangarizo tamin'ny andany Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam narahimafy mfuaty pamiamy fahafatesana ng'among fangi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namagizi izni vulang awe ya Rasulullah usui binisfi mali, atau fammezana ulu ankoatra ny mpandoba zao ameza kufammezana ulu ansasika mali. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anibul ala ndaka bint no manazana kama anki fanisfu la ya rajul. Sasa ni belota no manazana kama anki atutusuwaiki. Sahabi ini mkula ya Rasulullah athuluth. Wakarazing basi ya Rasulullah enteran malinakai abetra kuwaswinya betra ku fangmezana wani uwafa yumaski. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni nazo thuluthu wa thuluthu kathir. Enteran mozengai ike ku fano reki bila mahefa enteran bola maarufu. Fatahora ni sahabi jalil wifandanian zanani semua menitkan itabannya Allah malius, menitkan itabannya Allah is amni maliusa. So menitkan mempamilku Allah asika zotifa semanding kile konti yang atin ni maliu. Sekazudi sisyo mga pets ke kisno bata tenganan ni mahali kini mo ipodium na kaya kontinanti. Kisno lagi rumah futi tadrahan ay kilit sinambar niya Allah dunia tigil fiyadangan. Ulas na ang baka fiyadangan niya dunia tigil. Pabiyansa na kulubyo lagi tagisufu. At fiyadangan na yufu. Tagmahali. Ba ang pagkustarihin. Bah angano kulerahatif ako maitauro itano automobil itsara ko kumikets kang restoran na wala masya Allah samba niya hanggang layak sige no dyan natin nirsinan nyo kung naman na pwede nga reking ulang ano ko maitauro irino halinan. Kazamangatkam ni Allah bahwa bemno halinani faanggatanam ni Allah baswa bemno problemna. So
insomma 20 mandita di no problem na nyo susili uno mali niskonti fukudir na nyo Allah subhanahu wa ta'ala Ali bin Abi Talib yaqul hasibu anfusakum qabla an tuhasabu atau continue anotup aduan yang anorni Allah subhanahu wa ta'ala continue wa huwa sari'ul hisab Allah ismalaki amnikunti wallahu pula baisua tarahi kan mithqala habbatin min khardalin ataina biha amfaran zahili atale sitamasu amnifahileza ni bola andisine yaumal qiyama wala bwakanifu la dhulma al-yawm siskatamo mnadana inna Allah sari'ul hisab Allah malaki mifano wakakunti kami tumandin ko yung mga sana nalutring tangan del journée Allah Ta'ala kami ceka-ceka lumari Masya Allah sana paling nakan 250,000 makin 250,000 sigaret pakai kita sigaret pakai reki bapo kata 75,000 non mzee kwa balance unjua gute na meza na sai caro na 5,000 kwa mal gute 15,000 gute sai ni na 5,000 anozare ni na 90,000 binozare kifu toma mari mana nan 90,000 ni nonozare kinahan nonozare mbatoba urjama ngatin basami ni na 90,000 kwa boka Jadi dan inofu, gono mangani no isi miezezi istini wala hama yang kiston devant Allah ya malqiyamah. Tadi yang membawa kumari. Ya Allah sambil na mezok madam itu mereka na de bazari masya Allah bazar na tiftir. Ini seorang pudi pun itu cuma familiar. Kini pudi na tonim cile. Aku zahar mangani bangan ramai la ilaha illallah ranwan ci simeti andis ni buat. Aku diskompo kan pris for ramai ci habit dan semua boga tali. Nah, jika ni bazar sikit pun aku nak hazron mai ci. Ultima de no. Kinasika sambil bisa tingasika sare-sare kamu aliu semangat Yesus manya azufu nyasa lu hazufu bayan sabu hakuli konti za nabinasika mnanu amni Allah subhanahu wa ta'ala yawmal qiyamah wa anfula ngafalana khussan alaihim bihilm mutatarene amdo amni fa'alalan fiena nujah wa ma kunna ghaibin Pokok saya cari absen, maling buang pos si kayu kat dalam pulau fiti mana kain ni saya kira orang orang easy, nah saya kira orang easy, pemisah aku tak kini Allah, noi atau ni kita banyak Allah easy. Faisal bin Maliu, asalnya betul masih nak film, tak dipansikan dari kifar Allah lah sebelum difuz Muhammad bin Sikap dipansikan. Tak sebelum selain sebelum dari ini semangatnya hisabun ni malino dongku malin tetul tong efraton segundo dari kriz mangamis di kontinente. Baik jika gua di kontinente ni Maliu, Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Selain ada kinaftam naz dan from izna hazu khilafah. Izi Amirul Mukminin, kalau ini nak izi yang Ali bin Abi Talib. Yang orang lain yang Ali, nuzul masya Allah famtana terizor. Amnola kilim ni mali, amni mau kasih lamuti, cuma misil pompa.
atau menandai no. Tapi sih kagak nak bukti. Kalau aku misi milarang goting fu. Tapi sih kan. Kalau aku jadi di France isi dalam Madagaskar itu buat si Ricci Yunani mi bundulizi mudiani. Larang goting maksimum simila miserahan di sini putih. Tapi sih kagak nak bukti. Kira lain alim Nabi Talib tina ita ralagi presiden Masya Allah geradi nanungga bagonon tanah mali atau wahid yang pamain nggak lain masa lain alim Nabi Talib nambarai na miaraj pak avia no apre solat al maghrib fa prepari kumaliu Insya Allah nama nguzum. Masya Allah, naam. Surat cabi, atan bangun kofi jangan ni ngatais kerja urfanosisme mangus kofi sendiri. Dengan lama ya riba. Si mal yang buka razan dia orang presiden, Amirul Mukminin. Ali bin Abi Talib, andin ki halina ni. Din ki positionan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala naleni vi natone hatimu wala bat ki mena na dusu existe kana gala pulera na nzuri apeta nyong pona mtang nagra laini riba ya rajul ya amir al-mu'minin hasa ya amir al-mu'minin karbo mo kurang sekali zurium kwa ribu no manguzo ni tana in vem ba me vingo la mei ni tana vinha atura lerani sta pudiana tiadibo hasa sakinona morkiza Vima ibein na tanah noza. Ali bin Abi Talib na ngabares sidin no lagi panananani mo sidin no. Tanoza turun madiuin. Ora spangan ora tiziri. Ya rasul na te kana tiziri mna. Ataini fut sidin no haumainani. Sidin no mainani. Kekarakuris kwa yaumal khiyama sikarefi izni Allah amsilisili motu amnivuzungusika kwa fi izni Allah sika amsilisili udinisika menivizeni zensidinisika ya rasu anomodia payetu male muslimi male na nibi islamu simisiapude mdu pikislamu karazini faguzuni ndio sahaba mali rama mkaskima na mkurana mali ya dunia rurek famaindini kiweki nuraha mili ahazuza nanti amin Allah yawmal qiyamah magalali usun ni mali ya buagasika hivi sebulan itu mbak jaga karena panggung hili nani fami uang lalangan si serahat si timangeng bagunan sana bukan seperti zirin ani film komandi tangan yang banggaraha famal yang atin pusno yang komandi itu abuah azam banggara hari sana pada mal yang atin pusnani karawa itu nomi si syaitan merkam nani cinitis kuas mangabuaka kung mga buwagayu sa mlend kitaban ni Allah izi mismana pa iza nga rekin vula nga ano gativ sa raplas amni Allah subhanahu wa ta'ala yawmal qiyamah amni mali ato bawi lilaninonan nihimino ato bahili mandila tale abwagano fisabilillah Iskwano na nani kenzimili nino nafsa atau bakuwa weni swada kato na nabu kenzimili na tono kasi mkula na we maskini fonga na wana swada
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amevulana le swadaka faran zensara swadaka ankidirino ankivaman la famino. Kalau sarang pato woy ng la famino baby mandila tale nino ano nang vulana tupin zetino ano mga mal. Ano ko tin sarap las yung malqiyama devant Allah wala yung manampaizan ati. Ano ko na laan na doon sila 5,000 nino. Pamandanya 10,000. Nan nila família que eu maski. Mas insyaAllah las na usara devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ay mapalagay nanti akat seking mulang ang noy baba zerkuni borwa kam Nicolás amareze simihanja iswasi simtonda vola Nicolás. Tapos, sa 15 programa fakati ali. Samfano sinanjahilya mare kwa sikamtandi. Asikamtandi kwa hazinozeng. 75,000 peti miampi ele fu nawe zime tu vi decolagem. Fasina boa kasika. Kutunaini sosi inakati. Sosi film sigareti. Sacrifício zana ga simante ya no mare san fa mare kwa sikam ta decolagem no zinhe. Samia funi pudi amina. Bako iskano no abakamani. Kuntia fu li abakano nino. Bako atoba ang dizing li abakano. Nani la família que viram maskini. Para inshallah usara klase sikano mahina. Zaman Ramadan itu zaman Nisabuk. Sebelum aru dikasihkan dumai akan nombor kesadak. Nah, menjabati madrasah arek dari sinan Allah yang tersika hasaran sadak. Zenggolang kasih iman pun kiswai kenena yang sedang Ramadan ti ambilaf ni sadak kayu. Vitasika mapatazu amni finasika alamanan na Ramadan na ibela Ramadan insyaAllah usara klase sika devant Allah samia mga novang punti semana pa isang harita niya mga novang punti dan ang Ramadani zahaba lihan no resta malagay lihan tavela boga daku ini zahaba liya nga blakabero ibo ko toba kontinan toba konti outro program nani matiti so sang program nulam nani ada yang arif sambil mukari yo intermise las dong bumi dia fanantir saja me dambe sen arriba. Kaleraze itano tabela boka dakwin atova ngabla tabra jami gun bogo atova konti apita hamza question iziko moi le valera tina petra kutabela tangan ni maski karagoni la Allah subhanahu wa ta'ala anova konti kaza petra fu kaza rikianga amni fanania nazu fa ba ambiasa kuwa li fiasan duha atova amnikunti zirotoni Allah subhanahu wa ta'ala sika yaumul qiyamah dikasih zu mereka menurut insyaallah wala takhulanna li syai'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha Allah wadhkur rabbaka idza nasita wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.